kaseng Nyotrep Youth Council HYC Nongklung Unit lingba ka jingerap bat Krishan Borlang do Presiden ke HYC West Kasil District usamna lumlang Assembly kalala ban pensnai ke yeng nak bantaki sangut ki kun suet ki banapo ka snong Nongklung ki basam lanat bat syam jenjar hadin bagi dekhot jong kaseng kila dab ban pensna pan bhai te ke yeng layo ban pleno mentaka singi ke sautrik unaitung Hakabala wanru ban play pajba do Presiden rangba seng HYC sengkeme usamla roy kupar sendram. Harangkat ke jingdon lang Presiden ke HYC West Kasil District usamla lumlang Assembly usamla wante bokling do General Secretary ke HYC West Kasil District urang ba snong Nongklung kidkhot ke seng HYC na ketika unit bat kiwei kibla syakot ngobha. U Presiden rangba ke seng HYC sengkeme ula ai mensem kitigi sangot chipara bat kitbok ru iki bekin roy kin longbriu manbriu. Kenang ba makiru sisen kasni kinla baniara blam sayiki weipat ki basham lanat basham jenjar nakliang jong kaseng galayo ruban penthamai sendon ginogit kam ka Nongklung unit haga bau Presiden rangba ka HYC sengkemi ula shem ka kabu ban pentian semai ya kita ginongkit kam bathamai jing play pani ga yeng ba shwa bangin play kum ka dak ka jing kitbok kitwiam nakliang jong seng yang kini ki try ngi kitbok nakliang jong HYC bro ko we bo try nong bu nong thau don ringkat ba pi ba pinjaroi perum pare bat nyo komet ka bukot ba kya ba ngikmit lentiru ba kumbaga HYC Nongklung unit kalayarap ini bentai berit jongka bot mapiru anda pila don hakabot bat ka jingla ka jong pile si pimsa yarap pat sa yakiweru nang ni mat kata ka jing kmit lenti ka jong ni kum kasai ti kum kada ka jing play bat ka jing IT ka ni ka yeng so ban khap yo ni ribon ka ni rapor pamentan kum unit ni ladapan yang berkhari kini ki senam di ladap dia wangi yok banyu i bidor ki konfer posnong putau kim don kepasu henrege sahi tang para maki para para tine kaliang ke kum unit ni layok ban yang berkhat ban yatei katu kanim tak ni gayeng ban panbha tingi lia le kum ni ila sedang hina do penai September joget ke senam ke ladap bat nomor ni kum unit ngim simdon takas pa kapau lani ngi kum kasang HYC hi borok kawai ngim simdai kita kasang bangi lung pisa bangi dong pisa ila don hi ki bro ki bohong yang aba ki usim kat nu ke HYC aba ki yote yang kat ne ngong wat u MLA UMDC sim yo ban ice cream ban sinayeng rei tang prime minister hi u ice cream ban sinayeng don ro ki bohong yang iba ke HYC ke lek ban diman yaki wei jaka bagi sayo ban teyeng kalong ke jingkar khu yaki baduk ki barangli wakai SYC kale kumta kayo ban ay ki baduk ban ki tu ki babam hi yalade tingi kum ka SYC ngim simdon reng la sehi da ka bormet bor phat ki jongi ila sehi li jogi plai ki jongi kum ki paradikot rei don ro ki snyo ban ay khublai ki rurong ba ki don katu kan ni ki bla sinyang le mengi kum ka SYC wala ki simparla ban yapoi ha kan ka por kum iba lung sang diar iba rilung marbaniang iban sawan hi te ngisnyo ban ai khuble nam tai jongki bat kum juro na kaliang jongka district na kaliang jongka circle ki blia don tilang ban ngi kum ka unit te ngi kum kinet ngisnyo ban ai khuble ngi perto jino mepi ya ga jero katlang ban ngi kum ka seng te ngi kum ka unit ro ngi om bang isu song thai no tang kum ni nrengi na yai pteng la don ki khon ki barangli po song potau hangno ro la ngi don kam sem ye ban trei ye ban yarap ki pesem ki lanot ki jingjar